arheologije. U vrijeme studija imao je mogućnosti surađivati i na nekim projektima koji su bili povezani uz fakultet na kojem je studirao, koji su bili uglavnom povezani uz određene lokalitete u zaštitu prirode i kulturnog krajolika u Gornjoj i Donjoj Austriji i Gradišću. Tu su recimo bili Nacionalni park Donauauen i Nacionalni park Neusiedlersee ili kasnije park prirode Föhrenberge ili kasnije povezano u Hochmoor, Schrems i Leitergebirge. Vezano uz hrvatske lokalitete, možda ste već i upoznati bili, bez da ste znali da je to bio Igorov rad. Dakle, to su bili pojedini projekti vezani uz regiju duhana u Imotskom, Alkarskih dvora u Sinju, te park Garanin u Trogiru. Dakle, uglavnom u suradnji sa Marijom Kirchner iz biroa Kirchner u Beču. Inače, ova današnja tema je zapravo u velikoj mjeri i plod diplomskog rada iz 2012. godine koji se zvao Flora i vegetacija obrambenih zidova gradske jezgre i tvrđave grada u Splitu, tvrđave Gripe u Splitu, dakle gdje su bili mentori profesor dr. Karl Georg Bernhardt i doktor znanosti Matijas Kropf. Evo, inače Igor radi u parkovima i nasadama u Splitu i sudjelovao je čitavom nizu već međunarodnih projekata kao što su Baština pokretač razvoja, Roof of Rock i Connecting Separated. Evo, mislim da bi to bilo dovoljno za uvod, da ne oduljim ja. Evo, početak ste već imali priliku čuti, odnosno pročitati u pozivu, pa ne bi bilo oko toga. Igor, izvolite. Hvala lijepa, ovo je bio zaista iscrpan prikaz. Zahvaljujem se ponajprije Žani da mi je otvorila ovu mogućnost da ispred jednog malo većeg broja ljudi kažem nešto o svojim zapažanjima koja su počela pred nekih 10-12 godina. Kako je do svega toga došlo? Mi smo sa sveučilištem, ja sam se odmah nekako prišuljao tom institutu za botaniku jer sam vidio da tamo niko ne ide i to me do te mjere privuklo da sam sa tim institutom stvarno jako puno prošao na sveučilištu i pogotovo od ove terenske nastave, kao što ste rekli, Gornja, Donja Austrija i mnogobrojni lokaliteti, ali zapravo jedna velika ekipa s kojom sam prošao od Kamenjaka, Premanture, preko Cresa, skroz do doline Neretve u 3 godine. Znači 3 velike ekskurzije Instituta za botaniku na Univerzitet für Bodenkultur, ekipa od recimo 10 docenata, profesora i 20 studenata. Proučavali smo cijelu široku paletu prirodnih i kulturnih dobara, sve nas je zanimalo i turizam i aktualna događanja, ali najviše onaj odraz čovjeka u samoj svojoj okolini. Pokušaj da se prepozna ono što je najkvalitetnije, ali i ono što je debelo degradirano. I onda smo se u nekom momentu našli u Splitu, to je bilo na posljednjoj ekskurziji i kad smo prolazili zapravo u jednom kulturnom vođenju središtem grada, profesori su se zaustavili i rekli, evo, ovo je izvanredna tema da vam možemo ponuditi, bavite se za svoj doktorat upravo nečim što je danas top tema u ekologiji. Da proučavamo ne samo nacionalne parkove i parkove prirode, rijeke, planine, nego da se spustimo i u grad, jer grad ima štošta za ponuditi. Treba naravno samo znati napraviti jednu
kategorizaciju, a o tome ću nešto kasnije reći. Ja sam to naravno objeručke prihvatio, nisam znao ni što me čeka i koliko će mi zapravo to kartiranje biti kao među prvim uopće kartiranjima u vegetacije u životu, koliko će mi biti komplicirano radi fragmentacije, radi nečeg zaista specifičnoga i do neke mjere i neopisanog, pogotovo na našim područjima. Ja sam se dobrano pomučio, pa je izrada tog rada trajala gotovo 2,5 godine, jer je naravno odmah trebalo na početku razaznati o kojim se biljnim vrstama tu radi, jer se pojavio, mislim, jedan znatan broj, a onda je to sve trebalo uvezati u klasifikaciju vegetacije. Možda je najbolje da krenemo na prezentaciju. Evo, tragom ovih recentnih događaja u kojima se nastoji rapidno ukloniti sva vegetacija sa povijesnih zidova u Splitu, isključujući tvrđavu Gripe za sada. Zašto? Aha. Evo, htio bih vas uvesti u svijet ovoga čime se ja bavim. To naravno nisu samo ovi zidovi, ali želim ih staviti u kontekst svog rada inače i u kontekst krajobrazne arhitekture. Ono što je meni dano u zadatak nije samo snimanje vegetacije, snimanje biljaka, to je posao na koncu konca jednog botaničara, vegetacijskog znanstvenika, što ja nisam. Ja sam krajobrazni arhitekt i moja osnovna zadaća je zapravo pokušati pronaći način da se suživot čovjeka i prirode na nekoj dobroj Igore, ne čujemo te. Još uvijek te ne čujemo. I bilo je jako mutno, ne znam kako ste vi vidjeli, ali malo je bilo, uglavnom je bilo mutna ova prezentacija. Evo, sada je bolja prezentacija nego ne čujemo Igora. Isključuje mikrofon, ima ovdje znak. Evo ga. Je, sve u redu, Igore. Iz nekog razloga... Ma sve u redu, evo idemo dalje. Ne brini. Ćemo se na ovaj. Nadam se da će sad ići, jel? Evo, mislim da bi bilo važno objasniti ulogu, ne znam, očigledno niste čuli taj dio, pa ću se vratiti na njega. Uloga ovog kartiranja nije bio stvaranje čistog popisa ili određivanja biljaka ili nekih vegetacijskih kategorija. Ja sam kao krajobrazni arhitekt trebao doći do nekog pomirenja prirodne baštine i čovjeka, baš u onom konkretnom smislu ne vađenja određenih stvari, uočavanja važnih komponenata flore.
i zapravo održanja dobrih ekoloških uvjeta za možemo reći, središte našeg grada. Igore, možete podijeliti ekran, share screen, jer ne vidimo ništa od prezentaciju. Aha, to će onda biti ovako. Isprike, ja sam taj korak, evo, ide odmah. Je li sad u redu? Vidi se, meni je mutno, ne znam kako ostalima. Evo, sad se je malo, na moment nije mutno, dobro. Da, možda mu treba neko određeno vrijeme, ali vidit ćemo kako će ići dalje. Ovo je sad, ako je na slovima, tako ne znam kako će biti na slikama, jel? Evo, uglavnom, ono što je, što dobijam kao frequent question je se ja bavim hortikulturom, jeli? Krajobrazna arhitektura ide dosta šire od toga, prema tome to nije samo uzgajanje uresnica, nije samo određivanje zonacije za određeni klasični kućni vrt, nego ide šire u smislu sporazumijevanja sa urbanizmom, pronalaženja strategija ne samo za nacionalne parkove prirode, nego i za važna gradska područja i tako dalje. U svemu tome važna je disciplina koja se zove gradska ekologija. I unutar gradske ekologije mi možemo koristi čitav jedan set alata za prepoznavanje važnih čimbenika koje mi imamo u prostoru. Jedan metodološki alat je stupnjevanje prema hemerobiji. Ne znam jeste li ikad čuli za to, ali hemerobija je određivanje stupnja prirodnosti koju nalazimo u okolini. To bi se odnosilo, znači, prirodno je nešto što je netaknuto od čovjeka, a umjetno bi bilo nešto što je pod direktnom, pod intenzivnim korištenjem čovjeka. I to je jedna, ajmo reći, jednostavna skala od 1 do 9. Pri čemu bi onaj broj 1 bio nekakva prašuma ili sam vrhunac Alpa gdje još ima vegetacije netaknute. Toga gotovo u Europi da više i nema, što bi značilo da startamo od, recimo, broja maksimalno 2 do 9 bi bio nekakav najjednostavniji travnjak pod troskotom, jel? Ili pod nekom invazivnom biljkom, ali uglavnom se radi o monodominantnim terenima sa samo nekoliko vrsta, što nam naznačava da je kraj siromašan, jel? Odnosno da je određeni predio siromašan. Kada govorimo o kulturno-prirodnoj baštini, onda naravno uvijek ističemo ono što je od nje najvrijednije, zaboravljajući da je sve ono čime smo okruženi zapravo naše zrcalo i da je sve naša kulturna baština, pa čak i, ne znam, ako čovjek baštini i nekakve loše stvari u sebi, to je svejedno dio njega i gleda se naravno kao neko nasljeđe. Ono gdje pronalazimo vezu kulturno-prirodne baštine direktno na zidovima je sasvim jasno da imamo, znači, nešto što je man-made, nešto što je čovjek stvorio, a onda se priroda s vremenom naselila u taj određeni prostor. Ja ću ovdje govoriti o flori, o zidnoj flori, to znači o pojedinačnim biljkama. Mislim da to često ljude zanima i mene je zanimalo prije recimo 15 godina nazvat doslovno svaku biljku na koju mogu naići. To mi je bila neka impresija da se to uopće
može, jel? A potom ću govoriti o sklopovima, znači načinu na koje su te biljke međusobno uvezane i pokušati pronaći razlog zašto je tome tako. Prema to kod vegetacije zaista nije lako shvatiti zašto su biljke međusobno, to je već ono tema za BBC. Općenito u krajobraznoj arhitekturi želimo sagledati apsolutno za određeni teren sve glavne čimbenike koji se u njemu nalaze. Od jednog osnovnog prikaza gdje vidite da je sve povezano, da jedno djeluje na drugo, do zapravo samog tog utjecaja čovjeka, odnosno interesa čovjeka da određenu zonu koristi na ovaj ili onaj način. Pronalaženje i zapravo medijacija u takvim slučajevima je gotovo isključivo posao krajobraznih arhitekata ako se radi o širokim otvorenim prostorima, ako se radi o javnim prostorima, pa recimo možda najbolji primjer takve medijacije bio i recentno ovaj aerodrom Švehat u Beču, gdje su imali probleme sa staništima zaštićenih ptica, a htjeli su nešto nadograđivati, pa se slična stvar na još većoj razini ponavlja i na Heathrowu, jel, siguran sam da vam je negdje prošlo kad ste vidjeli neke novine da se tamo jedni se bune, drugi imaju nekakav drugi interes i tako dalje. Međutim, sa druge strane imate tu njemu prirodu koja bi isto tako trebala imati svog odvjetnika i nekoga ko će se o njoj skrbiti. Na koncu konca zaštitari prirode sami kažu ne štitimo prirodu radi prirode, nego prirodu radi čovjeka. I na kraju se zaista to na takav način završi. Mi imamo zaista svi primjećujemo blagodat i sreću na ovom području u kojemu živimo, sa blagim zimama, sa donekle dobro raspoređenim oborinama, bez nekakvih golemih problema u tom smislu. Međutim, postoji još nešto što često ljudi ne vode ili ne znaju, nisu informirani, da živimo zaista u jednom za biološku raznolikost visoko raznolikom krajobrazu, koji na sebi kao raznolika struktura mora i nositi raznolike elemente žive na sebi, tako i floru i faunu. I kad pogledamo recimo ovu kartu svijeta, onda shvatimo gdje se Mediteran nalazi među 25 najjačih točaka na kugli zemaljskoj za ono što je danas u ekologiji toliko izrazito bitno. U ekologiji danas nailazimo na nekoliko glavnih pojmova. Jedan je ono već toliko izlizan da ga se ljudi boje koristiti, a to je ta održivi razvoj. A biodiverzitet je ipak nešto jasniji pojam, lakše ga je odrediti i lakše ga je pobrojiti na kraju. Jel? Mi siguran sam da ste vidjeli ove presjeke, u Splitu nalazimo sa jednim stvarno prekrasnim sklopom, jednom patinom 400-godišnjom ili ako hoćete 1700-godišnjom, u koje su naravno u početnom stanju su te fuge zidova bile dobrano ispunjene vapnom, nije bilo prostora da se u njih usele bilo kakva bića i pH je bio izrazito visok, tako da jednostavno nisu bile prilike da bi se u jednu ljudsku građevinu uselilo takozvano sekundarno stanište. To je sekundarna staništa su izrazito važan pojam u ekologiji jer se odnose na man-made staništa koje također ocjenjujemo tim ocjenama hemerobije. Što je u tome prirodno, što nije prirodno. I zapravo kad
pogledam unazad 20 godina bavljenja krajobraznom arhitekturom, čini mi se da je najuspješniji onaj krajobrazni arhitekt koji je uspio najvrijednije komponente okolnog krajobraza kopirati na neki način i neću reći premjestiti, nego kreirati novi krajobraz sa svim tim elementima. Za to naravno treba jako puno vremena i kad osnivate jedan vrt ili park, teško da ga možete uspostaviti u 2 dana. Tako da sekundarna staništa mogu, ako su kvalitetna, izrazito puno značiti. Naravno, ovisno i o mjestu gdje se nalaze. Ako se nalaze u centru grada, onda su tim vrijednija, jel? Jer ne znam, to stalno mi već godinama mi vrvi ona usporedba. Ja mislim da se gradovi u Bosni, recimo Zenica, Bihać, da mjere po onim svojim lišajevima kvalitetu zraka za svaku godinu prema njihovoj pojavi. Tako i ovdje možemo koristiti biljke kao indikatore i postojećeg stanja i određenih promjena i općenito kvalitete okoline, neposredne okoline u kojima se one nalaze. Ja sam prije, to je počelo, ja mislim, krajem 2008. godine sam počeo s kartiranjem. U kartiranju zidova postoje određena pravila da tamo gdje nema dovoljno vegetacije, odnosno gdje je cijeli zid prekriven samo sa 5% vegetacije, da se uopće ne kartira i tako dalje i tako dalje. Ako je manje od 3 vrste, onda se to isto tako ne bilježi u vegetacijskoj tabeli. I pristupio sam prvo selekciji onoga što će biti kartirano, što neće, i to je na ovom prikazu zeleno, a sve ovo ostalo što vidite su ili zidovi koji su srušeni ili crnom bojom zidovi koji nisu imali dovoljno komponenti koje bi se onda objašnjavale. Cijeli život zida je zapravo izrazito interesantan. Svi znamo da je on ispunjen zemljom sa stražnje strane, da on na taj način se i oslanja, a on na taj način zapravo i procjeđuje tu golemu površinu terapijenata iznutra. Tako da zapravo radi jedan jako interesantan sklop i zapravo je kao takav je već važan u gradskoj ekologiji gdje imamo probleme sa poplavama. Tako da ovakav jedan sistem koji je ipak do neke mjere permeabilan za vodu je u principu jako prihvatljiv za razliku od svih ovih betoniranih naravno površina. Ovo je recimo dojam Zlatnih vrata od prije, ja mislim, 10-ak godina, sa tim zjevalicama, crkvinama i tako dalje. Poslije ćemo vidjeti. Evo, čisto jedan predsjek. Kad se radi floristička analiza, onda se one biljke koje su popisane dodjeljuju određenim kategorijama. Sa lijeve strane vidimo tu podjelu prema Raunkjeru. To je podjela po životnim elementima koja je dosta banalna, ali kad uđete u dublju analizu, onda shvatite koliko određeni detalji mogu u znatnom broju slučajeva činiti neku prevagu gdje ćete se odrediti kako cijeli određeni sklop nazvat na koncu konca. Evo, recimo samo za primjer, ako hoćete nešto nazvati šumom, onda vam razina fanerofita, to su zapravo drvenaste biljke, uglavnom stabla, treba biti puno veći postotak od onoga što se nalazi ovdje. To je samo po sebi logično. Onda recimo ako imate puno geofita, znači da imate jako puno lukovica, da imate recimo kapule, tulipane ili nešto slično. Ako imate terofite, onda su to jednogodišnje biljne vrste. One koje prežive zapravo teške životne uvjete zimi u formi sjemena, one su naravno u formi sjemena i tekako žive, to je samo njihov oblik, i da bi odmah u idućem povoljnom razdoblju
ponovile to isto. To su jednogodišnje biljke koje su u Mediteranu izrazito prisutne radi fragmentacije pejzaža i još 100 drugih faktora. I kao što vidite, gotovo pola svih pronađenih biljaka su jednogodišnje, što znači da, dobro, ima zaista i u prirodi i velikih jednogodišnjih biljaka, ali u ovom slučaju govorimo o jednogodišnjim biljkama koje uglavnom ne prelaze visinu od 10-15 cm. S druge strane, isto tako jedna analiza prema takozvanim flornim elementima, radio sam i druge analize, recimo prema Ellenbergovim brojevima, možete stavljati indekse da vidite po te 84 biljke šta će one reći recimo o potrebnoj svjetlosti, koliko im je potrebno, je li više vole bogata staništa recimo sa bogate dušikom ili fosforom, ili su to siromašna staništa i tako dalje. Tako da postoji još određenih mogućnosti za analizu same flore. Ovo je, evo, prva slika, pa odmah se ne drži zapravo teme, jer ovo nije dio obrambenog zida, ali to sad nije bitno. Bila mi je bitna ova biljka koju sigurno svi znate, i to je crkvina, to je Parietaria, znači parije se zid, to je zidna biljka, srodnica koprive, svi je znamo kao alergen, svi je nastojimo izbjeći, svi je čupamo i to je sasvim jasno. Ona ima nekakve neugledne cvjetove, nije toliko privlačna, sva izgleda, ljepljiva, ali ona je glavna zidna biljka Europe. I sve što je zapravo odmak od te biljke je već za moj pojam na neki način posebno. Ako prebacite ovu sliku iz flore u faunu, zapravo imate goluba, imate nekoga ko je privržen čovjeku i koga čovjek na koncu konca hrani. Ova biljka voli dušik, voli ta isparavanja, iz auta, voli mjesta gdje se nalaze recimo kontejneri, voli mjesta gdje se sjenovita u podnožju kuće i tako dalje, i izrazito je česta na svim zidovima Europe. Evo jedan primjer terofita, nikakva signifikantna biljka zidova. Ovu ćete biljku češće naći kao ruderalnu biljku na samom recimo kolodvoru, na onom šljunku gdje dolazi stvarno u tisućama komada, ali ovdje je bila, to je geranijum, iglica, nazvat ćemo ga možda i džiran. On je kao jednogodišnja biljka, čini mi se potpuno, i po svemu što sam pronašao u literaturi, potpuno beznačajan je njegov utjecaj na građu. Mislim, kad vidimo samo ovu čvrsto zapunjene fuge i evo ovo sitno mjesta koliko on pronašao za sebe, čini mi se da je već i laiku bude dovoljno jasno da ta biljka, kako se ponavlja kroz idućih 100 godina, da možda može penetrirati, centimetar u samu fugu. Ovdje imamo jednu gromotulju. Ovo je biljka koju ćemo češće pronaći na klisurama Marijana, što nam u onoj skali Hemerobije nas više približava nekoj sredini skale nego što nas odmiče prema nekom umjetnom krajobrazu, i ona je definitivni pečat na zidovima da ti zidovi sada oponašaju vertikalne sjene. I to je fascinantno, taj moment u kojem man-made bilo šta, je li to zid, je li to oranica, je li bilo kakav pejzaž koji je man-made, kada postane gotovo potpuno prirodan, odnosno jednako onom najvišem dosegu u samoj prirodi, onda je to za moj pojam vrhunac moguće ekologije u gradu. Sad je samo pitanje koliko mi toga imamo na zidovima, jel?
jer naravno imamo kombinaciju i sa drugim biljkama. Ovo je slika jugoistočnog kvadranta palače na kojem imamo, odnosno čini mi se imali smo dubrovačku zečinu. To je uz velebitsku degeniju, ja mislim, najpoznatiji hrvatski endem. Fuge, to uvijek bilo ono simpatično pitanje, ima li ih uopće na zidinama u Dubrovniku, ako je dubrovačka nazvana. Ona je pronađena prvi put na konavoskim stijenama i zapravo je na dubrovačkim zidinama nema, jer su one prejako ispunjene sa tim fugama i gotovo da ne dopuštaju na nikakav način, i to je sasvim u redu. To je ono što se događalo kroz vrijeme. Tu svakako ne treba ništa inscenirati, međutim kada imamo u postojećem stanju nešto ovako vrijedno, onda je barem dobro izazvati možda neku diskusiju da se pokuša očuvati ono što nam je zaista najvrijednije, a to je jedan zid Dioklecijanove palače, ali i sa hipervrijednim zapravo kulturno-prirodnom baštinom. Ovdje možete vidjeti odmah do nje jedan kapar o kojemu ćemo isto nešto reći. Ovo je zid nasuprot pošte, odnosno sadašnjeg hotela Cornaro, i to je zid koji sam se nekako najviše nadao da će nas spasiti, odnosno da će zaustaviti situaciju možda nekontrolirane sanacije ili prekomjerne sanacije, jer sam mislio da je kositrenica, koju uglavnom ovdje vidimo na slici, da je zaštićena biljna vrsta. Ona je to zaista bila do 2013. Iz nekog razloga je sletjela sa liste i zapravo nije bilo uporišta da bilo gdje govorim o njezinom nestanku. Na nju ćemo se isto vratiti zajedno s kaparom na samom kraju. Ovo je jedna malo mutnija slika, ali iznimno važna biljka, endem široke rasprostranjenosti ovdje u Dalmaciji, zove se ono Pordum illyricum, i on je zapravo divlja artičoka i imamo ga zapravo skroz do Albanije. Voli zapravo prisustvo ljudi i pojavljuje se tamo gdje su ljudi aktivni, ali imati ovakvu biljku koja na određenim mjestima na dubokom tlu može narasti do 3,5 metra je zaista fascinantno, i kada znate da je recimo u Italiji ne možete vidjeti, onda je to čini stvar možda malo zanimljivijom. Ovo je ušac. To je, mogli bismo reći, srodnik ove prethodne, jer se nalazi isto u toj familiji maslačaka, ali ovdje nije bitna ni pripadnost porodici, ni izgled. Bitno je shvatiti da je ovo biljka suhih travnjaka. Suhi travnjaci su kulturno-prirodna baština koja nas zapravo na cijelom ovom prostoru određuje. Vidim da se o tome rijetko govori, recimo o UNESCO-u, o palači se jako puno govorilo, a s druge strane nam stoji najjača svjetska mreža, odnosno najjača mreža zaštite na svijetu, Evropska Natura 2000, koja je u određenom momentu proglasila Opor, Kozjak i Mosor važnim i zaštićenim staništima radi ptica i isključivo radi suhih travnjaka. Pa je određena ideja, ako suhi travnjak toliko jako puno vrijedi na padinama Mosora, onda mi se čini valjano i da elementi suhog travnjaka budu raspoznati već u gradu, da se na njih uputi, da se napravi razlika između njih i možda crkvine, možda neke druge biljke koja se smatra korovom.
To je inače jedna tema koja zaslužuje gotovo samo jedno predavanje za sebe, a to je naša percepcija onoga što zovemo korovi. To je ono što me dočekalo kod profesora Holznera u Beču. On koji je zapravo iznio teoriju da se uopće više ne bi smjelo koristiti ime Unkraut, to bi zapravo bilo kao nekakvo nezelje, to je korov. To nezelje bi se trebalo preimenovati u Beikraut, u nešto što ide uz zelje, i to je bilo odmah zapravo prihvaćeno na cijelom sveučilištu i do neke određene razine čak i u medijima. Znači, radi se o tome, prema njegovoj tezi, da korovi pripadaju u određeno polje, jer najviše ih od tamo tjeramo, da tamo pripada na jednak način kao i leptir i kao lastavica, sunce, kiša, da je zapravo elementaran i da bi trebalo razaznat o kojim vrstama se radi, upoznati im biologiju, ali onda selektivno određene izbaciti vanka. Uglavnom se tu radi o stranim biljkama, pridošlicama, invazivnim biljkama, a to je problem od zadnjih recimo 30-40 godina zaista velik na cijelom svijetu. Ne znam, da recimo evropska maslina postane invazivna na Novom Zelandu i da potiskuje tamošnju vegetaciju, da akacije iz Afrike potiskuju australsku vegetaciju u samoj Australiji, da imate recimo u Srednjoj Americi Linaria dalmatica, ne mogu iskorijeniti sa njihovih polja, ulažu ogromnu količinu novaca da nađu načina da izbace, i tako zapravo za nekoliko tisuća biljaka notornih se na svijetu može govoriti o njihovim menadžment planovima. Recimo trsika, ova naša domaća evropska trsika na cijelom području uljevanja rijeke u Los Angeles. Jako puno je takvih primjera, ali ono što smo napravili sigurno odmak je od jednog vremena, od prije 30-35 godina, gdje se još uvijek na komunistički način podučavalo da imate cijele atlase, odnosno crne liste od recimo 2-3 tisuće vrsta koje su predložene za odstrel u bivšoj Jugoslaviji. Danas jedan značajan broj tih istih vrsta se nalazi na crvenim listama, odnosno na službenoj crvenoj listi zaštićenih biljaka Republike Hrvatske. Jel? Ovo je isto jedan čest pripadnik zidne flore koji se zove umbilicus, ima ih nekoliko različitih vrsta. A ta ista biljka se, odnosno gotovo cijeli spektar tih biljaka koje se nalaze na zidovima se može naći u ovim kolobarima, odnosno odrezanim granama palmi, jer pružaju slične uvjete za život, samo što u sebi nose nešto više supstrata, nešto su možda vlažnije, pa onda na ovaj način može biljka ponuditi izdašniji oblik. Ovo je recimo baš jedna klasična snimka, bez iti jedne, tako rekoć, posebne ili zaštićene biljke, ali ono što je važno je za moj pojam cijeli taj sustav na koji način funkcionira. Kako su biljke uvezane. Ovo je recimo jedna masovna pojava koja se dogodila puno kasnije od ovog mog kartiranja, gdje čak mogu na neki način zaključiti da su u tom odmaku, da je čak ovaj zid koji se nalazi na Zagrebačkoj ulici još na daljnji način poprirodnio s pojavom ovih zapravo planinskih biljaka mikromerija, i to zaista u masovnoj pojavi bio sam jako iznenađen.
a ovo je zid također u Zagrebačkoj koji je dugo vremena bio prekriven srodnikom ovog prethodnoga. To su sve vrste koje su srodne recimo sa lavandom, ružmarinom i sličnima, usnače. I ovaj zid je bio prekriven vriskom, znači Satureja montana koju ćemo pronaći, možemo je pronaći ovako nisko i na recimo 100-200 metara nadmorske visine, ali ona je jedan od glavnih prekrivača ovih vertikalnih stijena na Mosoru, tako da se čak i neke biljne zajednice nazivaju po njoj. I evo, znači ovo je bio recimo neki kratki pregled važnih biljaka u flori, premda ih zaista ima još puno i mogao bi svaku ponaosob izvući vanka i karakterizirati, ali evo, mislim da sad nemamo baš toliko vremena. Ovo je način na koji se radi vegetacijska analiza, odnosno vegetacijska tabela. Ovo je njezin završni oblik, u kojemu se ovdje odmah na početku recimo broj zidova, snimljeno ih je ukupno 38 zajedno sa tvrđavom gripe, za svaki zid se mora staviti nagib, naravno da su ovi barokni zidovi tvrđave gripe nešto nagnutiji, pa onda i malo drugačiji kao stanište, a da su zidovi Dioklecijanove palače na okomito postavljeni. Tabela mora također sadržavati orijentaciju tih zidova koji će onda pomoći u kasnijoj determinaciji, pa će se moći recimo shvatiti da se vegetacija referira ili više na sjever ili na jug, i onda se stavlja broj vrsta koji je po određenom zidu snimljen i prekrivenost svakog zida općenito s vegetacijom. U daljem slijedu se popisuju sve biljne vrste koje se onda grupiraju, naravno u prvom u row formatu tabela ne izgleda ovako dobro raspoređena jer se biljke još uvijek ne mogu grupirati, ali onda na samom kraju kartiranja se dobiju određene grupacije. Što je meni zapravo izašlo iz cijele te studije? Sa jedne strane sam htio usporediti na nekoj općoj razini ove zidove sa zidovima Srednje Europe, gdje sam mogao uočiti da je sasvim jasna ta korelacija ovih osnovnih biljaka, kao što sam spomenuo, cimbalarija, ova crkvina i recimo još jedna poznata zidna biljka je cimbalarija muralis. Ona je zaista jako mala, recimo 10 komada stane ja mislim u šaku djeteta, tako da zaista ne može općenito ljudi ne uklanjaju zato što lijepo izgleda, ona je sada recimo već u ovom razdoblju suha i tako dalje. S druge strane sam htio usporediti malo detaljnije i floru i vegetaciju sa sličnim područjima našem, pa sam uzeo neke referentne primjere iz južnog Portugala, Majorke, Malte, Soluna, nekoliko arheoloških nalazišta ispod Rima i tako dalje. Uočio sam da zapravo imamo jedan drugačiji pattern, da se u određenim stvarima preklapamo, ali da imamo zaista nešto posebno. Znači, ne samo da se na ovim zidovima pojavljuje cijela ta plejada likova ovih osnovnih biljaka u Srednjoj Europi i ovih mediteranskih zidnih biljaka, tu nalazimo još uzorke iz nekoliko vegetacijskih dosta prirodnih skupina. Prva skupina bi bila zapravo upravo ti suhi travnjaci koje sam spomenuo. To se ovdje na ovoj slici
do neke mjere može vidjeti da stanete ispod ovog zida i da gledate prema gore, to bi bilo zaista kao da je neko ispred vas okrenuo tu ploču sa jednim suhim travnjakom mosorskim koji je pun zapravo jedan kamenjarski travnjak koji na jednak način ima ovako visoku koncentraciju gljive stijene, jel? Onda imamo biljke koje dolaze iz grupe vertikalnih stijena i to čak jedna endemična skupina koja je nazvana ilirsko-tirenske vapnenačke stijene, odnosno njihova vegetacija i koja nam je zapravo u onoj skali hemerobije koju stalno spominjem na najnižem nivou, odnosno to je najbolje stanje. To je kao da imate recimo Poseidoniju u moru, to možete je opisati sa 1 i 2, ili kad imate stvarno najdublji kutak Marijana gdje imate nekoliko česmina, gdje imate smilaks ili tetiviku, gdje imate one sve komponente šume česmine, teško baš da ćete moći doći do broja 2, to bi bilo zaista preprirodno i prenetaknuto od strane čovjeka, to bi moralo onda ići na 100 godina, ali eto, to bi bila recimo neka ocjena 3. A kad imamo ove elemente vertikalnih stijena, tu čak dolazimo do broja 2, znači izrazito visoka prirodnost. Ovo su bilušine koje nisu zaštićene, ali koje za moj pojam predstavljaju jedan izraziti vrhunac da se zapravo jedna stijena u centru grada može ponašati kao klisura na Biokovu. Za moj pojam je to fascinantno, to je nešto što niti možete kupiti, niti možete namjestiti, ne znam na koji način i s kojim helikopterom recimo donijeti toliku masu sa takvom prekrivenošću bilušine. Ovo je kombinacija, recimo tipična zidna biljka, možda čak i tipična vrtna biljka koja onda pobjegla iz vrtova, uspjela se udomaćiti, odnosno na neki način podivljati, živjeti na drugim staništima bez pomoći čovjeka, je ova zijevalica koju vidite ovdje razasutu na puno mjesta u kombinaciji sa bilušinom i sa još jako puno vrsta. Ovo je zid ispred HNK koji je sad nedavno saniran i koji je na sebi nosio zaista fascinantne bročike koje ćete isto naći u šumama česmine, zaista kvalitetne elemente koji, ponavljam opet, nisu samo ona elementarna zidna vegetacija. Na tvrđavi Gripe kartiranje bilo nešto jednostavnije, tamo su fuge potpuno blizu, sljubljene i tu rijetko probija vegetacija, ali kao što vidite ovdje na ovom primjeru nešto bilušine je uspjelo i tu izaći. Ovo je onaj jedan potporni zid u kojem je struktura nešto drugačija, pa se odmah i pojavi drugačija, mi to zovemo u vegetacijskoj znanosti, pokrovnost od samih biljaka. I evo, ovo je već prema nekim zaključnim mislima raznolikost koja može biti ponuđena na jednom malom uskom mjestu, ovisi o broju struktura koje to mjesto sačinjava. I kao što možemo u ovom našem, recimo, ljudskom svijetu kazati da nam je sigurno žao da smo ostali bez kina u centru Splita, da smo ostali bez možda nekog obrta, da smo, mislim da znate na šta ciljam, na jednak način mislim da ako nešto ne ugrožava ljudski život, ako može biti pomireno sa historijskom gradnjom, a sad ću pokazati da mislim da može, onda
bi bilo šteta takvu komponentu koja je dio možda čak neprimjetan do sada bio dio našeg identiteta sa velikim brojem autohtonih vrsta, sa onim što mi zaista možemo prezentirati. Recimo, meni je kao jednom wannabe botaničaru uvijek teško što sve te biljke moram tražiti negdje po podu, pa onda stalno moram klečati, a recimo ovdje mi je gotovo bogom dano ili prirodno dano da na toj jednoj vertikali imam jednu živu izložbu, nešto što se danas trude na umjetan način napraviti, pa onda cijeli svijet zapravo priča o tome, o recimo Patriku Blanku i o drugima koji su se odvažili u taj svijet ozelenjavanja zidova. Samo ja uvijek nalazim tu jednu zamjerku da se radi uglavnom o tropskim vrstama, o stranim vrstama za predio u koji se stave, ne znam, u Pariz ili gdje se već sve nalaze po hotelima. To su sve puno neprirodnije strukture od ovoga što mi imamo. Među ostalim, mislim, nisam jedini koji sam se bavio našim zidovima. Vidio sam i na prošlom kongresu botaničara u Zagrebu da su studenti PMF-a obrađivali ovu istu temu, znači sa jednim 10-godišnjim odmakom. I evo sad je recentno, baš paralelno s početkom sanacije, objavljeno u glasniku Hrvatskog botaničkog društva, koje zaista preporučam svakome, mislim da ima toliko vedrih, lijepih pregleda, da ovdje pod brojem C vidite upravo ovo što sam vam pokazivao. Znači, u jednoj vrlo zgodnoj ekipi sa zadarskih zidina, sa ovih nekih albanskih lokacija i tako dalje, da smo ušli u jedno kvalitetno društvo gdje jedan stručnjak, profesor Jasprica iz Dubrovnika, objašnjava važnost i kategorizira, stavlja uopće ovaj set unutar nacionalne klasifikacije. A zapravo u momentu kad je stavljen je već zapravo izbrisan, jer se samo nalazi na ovom zidu kod HNK. S druge strane imamo, znači, jednu želju možda da se određene biljke sačuvaju, da ta jedna prirodna nadogradnja na graditeljsku baštinu čovjeka, da dobijemo taj jedan plus, moramo biti isto tako jako i oprezni, jer imamo biljke koje mogu biti zaista destruktivne. Ovo je jedan primjer tomića stine od prije 10 godina, gdje je jedan kameni blok od, 2-3 tone sletio samo zahvaljujući ovom snažnom korijenu kapare. Ovako je to izgledalo, nimalo mila scena. I tražio sam 2 popodneva, ali nikako ne mogu naći. Imam samo sliku iz Salone, ovo je, ako se ne varam, Porta Cezarea. Ovo je recimo taj moment u kojemu stvari prerastu stabilnost, statiku, i žao mi je što nisam uspio naći sliku od recimo pola godine poslije, gdje je ova kositrenica potpuno izbacila ovaj desni blok kamenja i surgala ga zapravo dole na put. I evo, kao što ste vidjeli, bližimo se kraju. Ovo je bila recimo jedna diskusija samo o ovim vertikalnim dijelovima, o fugama, ali zapravo se zid gleda u trodijelno. Gleda se njegova kruna, onda se gleda ta vertikalna površina i gledaju se takozvane stope zida. I onda se zapravo to sve zbraja na jedno mjesto. Mi se nismo ovim dotakli tih stopa zida, jer one su uglavnom kod nas zapečačene asfaltom ili nekim
drugim teškim krutim materijalom, a s druge strane imamo te krune zidova koje su isto dosta značajne, ali također ih nemamo puno, do nekih se nije baš moglo lako ni doći, ali onda ulazimo u drugu sferu ovih fanerofita ili stabala, ali to je već posao recimo za arboriste koji onda procjenjuju u osnovnoj vizualnoj akustičkoj kontroli stabala njihovu statiku, potrebu da se njih oreže, da se određene grane skrate, izbace, maknu, da se stablo eventualno čak i stabilizira po potrebi, ankerira i tako dalje, ali tu ulazimo sad već u jednu potpuno drugu temu. Evo, ovo je bila moja krajnja zapravo lista u kojem su, ja mislim da nisu čak navedene sve biljne vrste, nego samo one koje su najprisutnije. Tada sam se vodio, jer je bilo zapravo na izglasavanju Solarov plan, u kojem je pisalo da se zidnu floru ne uklanja. Siguran sam da je utemeljeno i promišljeno to izjavio u studiji. On predlaže isto tako da se cijela stvar bolje promotri, da se razmišlja o upojnim površinama i na tom tragu sam i donio ove preporuke. Znači, pokušati ostaviti u zidnoj kruni, naravno svaki put se moraju provesti koliko je moguće detaljne kontrole gdje se utvrđuje je li neka od ovih vrsta prisutna na samom lokalitetu, i onda ako vidite recimo pajasen, onda vam je jasno da su tu 4 plusa i da je mogućnost razaranja zapravo jako visoka. I u momentu kada izbacite recimo ovaj lažni dud, kada izbacite kaparu, kada izbacite koščele, recimo ove juvenilne čemprese, pogotovo smokvu, imate već uravnoteženiju situaciju u kojoj ne možete računati da neka od ovih drugih vrsta može potaknuti velike promjene na strukturi samih zidova. Evo, ja vam se zahvaljujem, možda evo stalno mi visi da to još spomenem, ta moguća uloga u prikazivanju kulturno-prirodne baštine. Stalno tragamo za nečim novim, za nekom mogućnošću, a zapravo odbijamo ovu mogućnost da recimo 2 zida postanu jedna izložba na otvorenom, s mogućnošću korištenja više jezika. Mislim da kad neko prepozna biljku na svom jeziku ili kad je već tražio po njezinom izgledu, nikad nije znao kako se ona zove, ako to na ovom mjestu nauči, ako uspije povezati da je to sve skupa jedan značajan sklop koji nije nastao tek tako, nego koji je u pravom smislu riječi jedna stoljetna baština koju je tako lako iskorijeniti i uništiti, a zapravo još uvijek se ne bavimo pravim problemom, a to je pajasen. Eto, to mi se čini da ipak postoji u svemu tome jedna mogućnost da se nađe kompromis. Evo, ostavljam podij slobodan za svu diskusiju, ja sam tu. Halo? Evo ga, ja ću, zahvaljujem Igore na izlaganju. Malo su, prezentacija je bila maglovita, pa možda je bilo teže malo pratiti, meni barem, ne znam kako je ostalima bilo, ali mislim da je bilo vrlo jasno i koncizno izneseno. Otvaram mogućnost da publika postavlja pitanja. Evo ovdje već imamo jedan komentar kolegice Jelena Zagora koja kaže: divna tema, trebalo bi postaviti informativne ploče o vrstama zidnih biljaka u Splitu na lokacijama koje su opstale. Jedan komentar i prijedlog. Lijepo.
Da, mislim da je to baš taj smjer koji je moguć. Mislim da se čovjek zaigra malo sa tom temom, može još stvarno daleko stići. Ako pogledate, ja sam htio to izvaditi, ali nisam fizički stigao. Ako pogledate same turističku promidžbu Malte, Portugala, možda niste išli za tim, ali često ćete naletiti na jedan spoj gdje se izražava ova ljepota, recimo neke graditeljske baštine, baš u vidu nekog formiranog krasnog zida, tvrđave, a odmah uz njega možda prilijepljen ili slikan motiv nekog svijeta koji će pokazati da se tu radi i o jednoj i o drugoj baštini. I ne vidim razloga da nemamo taj spektar ovdje, jel? Mislim, meni je tu, mislim, kako bi rekao, izazovan i važan mi se čini taj upravo aspekt koliko je neka od tih, u kojoj mjeri, dakle, spominjali ste već korijenje pojedinih biljaka koje postaju agresivni i koji zapravo su jedna realna ugroza, a koliko je to i kod ostalih biljaka kad one, mislim, u kojoj mjeri, kad one već kako bi zauzmu gotovo čitavi zid, u kojoj mjeri se, znači, pitanje mi je taj neka balans između konzerviranja i očuvanja prirode, gdje je nekakav sredina. Tu se baš ide ponaosob na vrstu, jer evo sve te drvenaste vrste, velike drvenaste vrste, recimo vrisak je već negdje na nekom rubnom ovom, to je stvarno možda stvar onda za diskusiju ili za još podrobnije motrenje, ali ako imate smokvu, onda tu stvarno nema diskusije. To ja mislim da će i laik svaki reći, jednostavno moraš maknuti od kuće, ti korijeni su prejaki i oni će razniti sve, to je sasvim jasno. Ali s druge strane, ako imate jednu, to je, recimo, zove se troprsta kamenika, ona ima, ja mislim, 3 cm visine i 4 cm širine. Ona ima rizomčić od niti, ja ne znam li doseže do centimetra. I sad, ako ih vi imate 100 komada, to je toliko neprimjetno da one zaista, sad slikovito rečeno, 100 godina neće napraviti ništa, ali evo, ajmo prekontrolirati za 40 godina, pa ajmo vidjeti jesu li slučajno se tu nešto dogodilo, premda sumnjam, jel? Toliko su male i fragilne, recimo ista ta biljka je pridružena, evo, nedavno na Mosoru, sve one, rekao bi čovjek čudo, ali zapravo sva ona ugibališta i oni mali samo utabani parkinzi su idealna pozicija za tu troprstu kameniku. I eto, Evropa se odlučila štititi točno takva staništa koja su zapravo man-made, ali u njima nalaze kvalitetu, u njima se čuvaju određene vrste i vi sad nju imate ovdje na zidu, ona ne smeta nikome. Ja ne idem za tim je li biljka lijepa ili nije lijepa, to nije ovdje moj interes, to može biti neki moj subjektivni dojam, može biti onako da nekoga pokušam privući na temu, ali ekološka vrijednost je ta koja je presudna, jel? Da ona uopće bude spremna biti tu, jer evo da sada napravimo nekakav eksperiment, idemo približiti se njoj, shvatiti nju šta ona želi, ona ne želi neku sad duboku zemlju ili ne znam šta, ona ima svoje određene navike i mi idemo prema njima, trebalo bi nam strašno puno vremena da je na jednom mjestu uzgojimo. Ili recimo da idemo kupiti iz rasadnika gdje je nema, ali nema veze, da je ima, bilo bi upitno, bili se ona na takvo jedno mjesto primila, da je mi na takvom mjestu želimo imati, jel? Evo, o tome se radi. Tako da, mislim, neke stvari se ne mogu platiti novce, nego zaista čekate i to je to. I pogodi vas sreća, u ovom smislu zaista velika sreća, ali onda zapravo institucionalno zakažete bez ikakve potrebe, jel? Evo, u chatu imamo jedno pitanje, kolegica, hoćete možda sami pitati ili da, postoji li neka inicijativa za očuvanje i sadnju dalmatinskih autohtonih vrsta na javnim površinama? Bavim se istim
ali nalazim problem zbog nekontrolirane košnje. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Dobro, ovo je sada možda malo vanka teme očuvanje i sadnja autohtonih. Pa mislim, u svakom slučaju bi trebalo bolje znati postojeće stanje. Ja trenutno radim na tome u katastru, u parkovima i nasadima, da uopće vidimo od ovog silnog broja, jer Split broji u sebi gotovo 1000 vrsta, to je stvarno već respektabilno i gradovi zapravo jesu takvi rezervoari biološke raznolikosti. I smatram da je jako bitno vidjeti što na površinama imamo prije košnje, da bismo uočili eventualno ili neku orhideju ili neku zaštićenu biljnu vrstu koju onda zapravo samo trebamo pričekati 10 dana da ona osjemeni, da joj samo pomognemo da ona dođe do onog svog krajnjeg cilja, da se održi za iduću godinu i da smo na jedan vrlo banalan način doprinijeli kvaliteti naše okoline. Kažem, naša okolina se vrlo lako da izmjeriti. Naravno, možete izmjeriti omjer samog zelenila naspram izgrađenom, to je onaj elementarni pristup, ali onda je idući moment gdje kažete kakva je kvaliteta tog zelenila. To je onda isto. Mislim, možete imati jako dobar omjer, ali ako imate jako loše strukturirano zelenilo, što bi značilo da imate zapravo 1-2 vrste, onda ste zapravo u jednoj nesreći. Eto, to je to. A mislim, ja sam posnimio za ovaj magisterij 85 biljnih vrsta, od tada sam ih još ugledao 20, sigurno. Tako da sada imam listu od preko 100 biljnih vrsta, to je 1/8 ili 1/10 cijelog gradskog fonda koji vidite zapravo u nekoliko koraka. Eto, to mi je recimo moja osobna fascinacija. S druge strane, ako imate toliko malo prostora u gradskoj jezgri, to je također zadatak krajobraznog arhitekta da pronađe način i da proba naći nekakvu strategiju za otvaranje nekog novog zelenog prostora, i to nikad ne možete preći 500 kvadrata. Ako ste prešli toliko, to je čudesno. A nikako ukidanje jedne zelene površine koja može biti vođena sasvim trezveno, da se sačuva i graditeljska i prirodna baština. Evo ja bi ako nešto može. Igore, Žana, evo ne znam ili čuš. Evo zahvaljujem ti, predavanje je stvarno bilo divno, inspirativno, otvara toliko novih vrata. Mislim da više nikad mi, barem koji smo čuli danas tvoje predavanje, nećemo promatrati te zidove na isti način. Ja sam ih do sada intuitivno promatrala na način koji si ti danas ispričao, nisam ništa znala o tim biljnim vrstama. Da. Tako da ova mapa koju si ti donio u stvari je za mene donosi jedan cijeli novi optimizam ka tome da u stvari promijenimo pristup takozvanoj obnovi tih zidova na način da on bude selektivan, da bude sasvim drugačiji. I nakon tog prvog otpora koji možda svi imamo više ili manje, i u stvari shvatimo te biljke ne kao naše neprijatelje koji razaraju te zidove, kao što je nekako smo do sada, većina nas tako i promatra, a i recentne restauracije tih zidina u stvari nas pokušavaju uvjeriti u to da su sve te biljke redom, svaka ta biljka, svaki korijenčić neprijatelj tog zida. Ne samo ovo što si ti donio, da su neke biljke i zaštićene, da su neke pa gotovo bezazlene za taj zid jer imaju tako mali korijenčić da im de facto ništa strukturno se ne događa sa samim zidom. Da se možemo orijentirati na ona stabla ili one biljke koje imaju duboke korijenje, koje stvarno unose strukturne probleme u same zidove. I u ovom smislu, to je bio i cilj zašto smo te htjeli danas ovdje i zašto smo htjeli tako jedno edukativno predavanje, da započnemo promatrati sve te površine na drugi način. Znači, svi ovi materijali koji si ti tako mukotrpno pribavio u tim svojim, ne znam kako bi ih nazvala,
Hvala ti eto, na svom vremenu koje si proveo na svemu tome. Naravno da bi to sve trebalo biti potpuno dostupno konzervatorskim odjelima i službi za staru gradsku jezgru i da takav pristup postane ravnopravni sugovornik u svakom budućem promišljanju i koncipiranju obnove tih zidova. Da ga razdvojimo od konzervacije, od strukturne konzervacije, od površinske konzervacije, da to bude jedan malo slevitiji pristup nego što je bio do sada. Da. Ne, bude mi čisto žao da zaista gubimo i to potpuno neprimjetno nešto toliko vrijedno i vrijedno gledanja. Ja sam to, naravno kao student, jedan put imaš vremena, jedan put nemaš vremena, pa ti bude muka više od tog kartiranja i ne znam šta, ali zaista svaki put kada bi se odvažio i kad bi ja dao šansu da mi taj zid nešto kaže, ja bi dobio povratnu informaciju i zapravo jedno oduševljenje u roku od minute, ili nađeš novu vrstu, ili te iznenadi nekakva sitna, mislim, bubica koja je vezana za taj nekakav džiran tamo, nekakav onaj vilin konjic ili ne znam šta, mislim, pa izađe gušterica, pa to sve ima tu jednu svoju slojevitost koju se naučio promatrati u ekologiji, a bez toga ovako jedan bijeli kamen nažalost više nema osim te svoje strukture više ništa za moj pojam. Jel? Točno, a u stvari na zidu koji je nedavno obnovljen, opet u navodnicima kreka Evo, mi u stvari vidimo da izranjaju. Samo da kažem, vidjela sam neki dan u stvari da su se pojavile nove biljke, a nema ni nekoliko mjeseci da je to dovršeno, ali upravo ove koje su najštetnije i koje nam tu ne trebaju. Pa evo, to je nevjerovatno, evo kako čovjek glavnu stvar propusti. Evo recimo u međuvremenu se pojavila, ta biljka se zove vrtni kokotić i to je jedna od 3 najzaštićenije biljke u gradu Splitu. Jel? To je baš ima status na razini Hrvatske kao EN, endangered, jel? I to je dosta visok status ugroženosti. Ja je u svojim kartiranjima nisam vidio, ona se pojavila u međuvremenu i pitanje je hoće li ona sada uspit se provući jer nije osjemenila, zato nisam imao sam sliku s nekog drugog terena i nisam ubacio unutra, čisto da vidite da je lijepa biljka. Delphinium peregrinum, čisto iznenađenje, jedno krasno i evo, sad ga nema. Mislim, čemu, jel? To ne mogu baš shvatiti isto. Jednogodišnja, možda 15 centimetara, vitka, jedna stapka sa tim nekim listićima koji su široke, ja ne znam, 7 milimetara. To je stvarno, ne može biti da na tako golemoj strukturi napravi problem, jel? Ovako, ispričavam se, imamo dakle kolega Vicko Grančić je morao napustiti chat, međutim, odnosno naš prenos, međutim rekao je kako zahvaljuje na predavanju, da je odlična tema i da će pogledati na YouTube-u. Pa imali dvije pokušaja javljanja, tu je bio neko iz jedne ekološke udruge, pa bih molio da vam riječ da pitate, vidim da ste neko htio. Da. Jeste tu? Pozdrav svima, jesam, čujete me? Izvolite. Čujete me? Čujemo. Oduševilo me ovo predavanje, nisam biolog, ja sam arhitekt, urbanista, međutim mislim da je kolega dao više nego dovoljne argumente da se u planiranju grada, u stvaranju sprege između prirode i grada treba ići tim putem. Ovom predavanju pozvan sam bio, sam prvenstveno iz drugog razloga se javio i prisustvovao. Kolega je spomenuo jedan problem, ako mi dozvolite, na par sekundi bi podijelio ekran s vama. Može? Slažete se? Da. Izvolite. Evo. Još jedna slikica, neće dugo.
A primijetio sam na vašim slajdovima također da uz ove biljke koje opravdano smatrate da pripadaju zidovima, bočno su daleko veće nakupine ove biljke. Prepoznajte se. Ne vidi, niste podijelili. Ja nisam ništa vidio isto. Isto ne vidim. Samo malo. Jel se vidi? Ne. Ništa. Podijelite prozor kad otvorite share screen, imate prvu gore, drugu po redu gdje piše share your window. Druga po redu. Ne, u doljem dijelu ovo ima share, ne? Da. Tako je. I onda je window. Kliknite na window. Dobio sam ovo. No dobro, da vas ne gnjavim, znači na slajdu su, radi se o pajasenu. I na slici je jedan zid u Splitu koji je potpuno razoren pajasenom, a na drugom slajdu je 5-6 fotografija, recimo Dubrovačke zidine, centar Splita unutar Dioklecijanove palače i još neke lokacije. Znači, očekivao sam da će se i puno više reći o tome, jer koliko god treba pozdravljati ovu inicijativu, trebalo bi se svim snagama usmjeriti na to da se problem pajasena, pogotovo na kulturnoj baštini nepokretnoj, ne samo na njoj, ali da se riješi. Kolega je spomenuo Naturu 2000, recimo na Pelješcu, jedan dobar dio, jugoistočni dio Pelješca je pod zaštitom, slično travnjaci, hektari i hektari pajasena su tamo prisutni. Trebamo početi voditi brigu o tome. Itekako, i to evo, cijela Vruja dole i mnogi drugi lokaliteti. Da. Pajasen je zaista tema za sebe, on je globalni problem, među top 10 najagresivnijih uopće i u životinjskom i u biljnom svijetu. Istina, očekivalo bi se, ali htio sam dati jedan... On nije jedini, on spada tu u kategoriju stabala, meni je na koncu svejedno u strukturi jednog zida ili imam smoku ili imam pajasen, moram ih vaditi vanka, moram naći načina da ih se riješim. Jel? Ali ja sam ovdje samo htio pokazati određene kategorije kako se mogu, u kakve ladice se mogu staviti, jel? O kojem rasponu govorimo i tako dalje. A baš sada ono tehničko uklanjanje pajasena, mislim da tu postoje ljudi koji imaju puno više iskustva od mene. Ja neke stvari naravno znam i to su stvarno čuda koje maltretmane to stablo uopće uspije preživiti, jel? Ne znam, na Marijanu su mi pričali da su na izgled mrtvog panja, ali doslovno ono koji je bio kao za nekakvu stolicu, da je opet nešto niknulo. To čovjek ne bi trebao slušati prije spavanja, jel? Tako da zaista pajasen je ogromna tema, ali to sam htio samo staviti stvari u određene kategorije. Potpuno pozdravljam temu, ja sam samo htio mimo te teme, možda samo još 2 rečenice. Ekološka udruga Mala sirena, mi se već 6 godina bavimo kontrolom pajasena, krenuli smo na Pelješcu, idemo i dalje, imali smo i neka predavanja u Splitu iza kojih se ništa nije dogodilo i pokrenuli smo, javit ću vam se svima koje nađem, jednu aplikaciju s kojom smo do sad već na preko 600 lokacija, volonteri su locirali pajasena. Vidio sam. U Splitu nismo usprkos 10 pokušaja dobiti osobu koja bi bila zainteresirana prijaviti pajasen. Pa vas pozivam, poslaću vam pozive da se priključite toj akciji, da bar ga registriramo gdje ga sve ima.
Znam, vidio sam, neko je čak stavio na sred Marijana na vatrogasni put gdje stvarno je epicentar. Vidio sam i ja sam svakako zainteresiran i razmišljao sam o tome na koji način se povezati, jer smo zapravo u istome sustavu, u ovom Google Street Mapu, jel? Samo ne znam kako to preklopiti sa jednim gradskim katastrom, to ne ide baš tako. Predlažem da se povežemo, mi već vrlo dobre uspjehe imamo u uklanjanju pajasena. Već 2 godine zbog korone se to usporilo, smo gotovo potpuno maknuli pajasen unutar stonskih zidina, gdje ga je bilo nekih Svaka čast. Da. Evo, pa dovoljno pajasenu, zapravo tema predavanja je afirmativna i treba podržati ovo što kao urbanista, arhitekt, smatram da bi trebalo ući u edukaciju urbanista. Evo, zahvaljujem. Ana Šverko se je bila također javila za riječ, imala jedno pitanje. Evo, hvala puno, Franko. Čujete me? Je. Čujemo. Super, evo, htjela sam stvarno zahvaliti Igoru na sjajnom predavanju i potaknuta uopće ovim predavanjem, najavom ovom predavanja sam i sama krenula malo više istraživati uopće o toj vezi prirodne i kulturne baštine i na nivou UNESCO-a, gdje je naravno taj biodiverzitet zadnjih 20-ak godina sve više i više dobiva na značaju i našla sam u teoriji veliki broj tekstova. Našla sam recimo baš jednu ovako usporedbu koja je iznenađujuća, to je od Ujedinjenih naroda okolišni program, onaj UNEP je napravio procjenu da u stvari svaka 2 tjedna umre jedan jezik, a da svaki dan izgubimo 150 do 200 biljnih vrsta i u biti koliko je taj kulturni diverzitet kojeg gubimo kroz jezik i ovaj drugi kojeg gubimo kroz biljke, koliko nas osiromašuje. I jedino što nisam vidjela, naravno dosta, ali ne opet previše tekstova i primjera gdje se prelaze granice disciplina, odnosno gdje se na metodološkoj razini objašnjava kako se to radi menadžment, koje se biljke miču, koje ne. I htjela sam reći da ovo što su sad nama ovako u Splitu, ti neki zidovi zaista sa strane konzervacije uzorno konzervirani, a evo sa strane biodiverziteta ogoljeni, da to stvarno nije nešto što se ne dešava u ovom času svugdje na svijetu. Hoću reći još taj prelazak disciplina i ta integracija na nivou zaštite nije nešto što je zaživilo da bi trebalo osuditi ovaj primjer, ali mislim da bi bilo super kad bi se evo u budućnosti, imamo još puno zidina i puno biljaka na njima, kad bi u budućnosti neko kao Igor bio jedan konzultant, jedan član koji bi se, evo, da se jednostavno ta bioraznolikost shvati kao jedan integralni dio spomenika, ne manje vrijedan od samog kamena ili evo tih nekih primarno graditeljskih kulturoloških odlika spomenika. Ali ispričavam se, ovdje još imamo još jednu važnu temu, a to je zapravo ispričavam se, a to je zapravo i očuvanje pčela. Jer zapravo kroz sve te biljke koje su prisutne na tim mjestima u gradu, zapravo to je isto jedna velika tema koja ne znam koliko je u Splitu regulirana i kako se to rješava u Splitu, ali Zagreb recimo ima posebnu službu za pčele kada dođe do problema i slično, i mislim da to isto može biti jedna zanimljiva tema. Još je bio neko tražio riječ. Ja se ispričam, samo da evo kažem Franku, to se baš u većini dokumenata koje si rekao upravo i spominje, jer se onda povezuju biljke sa cijelim tim životnim ciklusom životinja, tako da evo, sve ide kao, recimo naslovi su uglavnom nature, culture, interlinkages in world heritage, bridging the gap, tog tipa. Evo, tako da u svakom slučaju ovo je jedna vrlo vruća tema i super da smo ovakvog stručnjaka
stručnjaka imali. Evo. Ovako, Mi smo imamo u još dva javljena za riječ, ako sam dobro vidio. Miroslav Ilić, ako sam dobro vidio ime, i Goran Nikšić, ili? Da, Goran Nikšić. Ko se još javlja za riječ? Ok, ispričavam se. Učinilo mi se da sam vidio... Ne, ja sam isto, ali nakon njih nešto sam htjela... Je Goran se javio za riječ? Evo ga, izvolite. Jer mogu ja, Goran Nikšić, dakle? Naravno, izvolite. Ja sam u toku Igorovog izlaganja sebi nešto obilježio, ali to je došlo do 2 stranice, tako da stvarno zanimljiva, inspirativna tema. Ali ja bih možda ukazao možda samo na ovako par pravaca prema kojima bi mogla dalje ići diskusija, odnosno razmišljanje. Jedno je edukacija. Igor je to spominjao, međutim mislim da na tome trebalo jako puno više raditi nego do sada. Znači edukacija ne samo javnosti općenito, nego i pojedinih struka. U konkretnom slučaju prije svega konzervatorske struke, a onda i ostalih. I mislim da smo tu jako tanki, jer se suočavamo sa situacijom da jedna struka, Igorova i srodne struke, je išla jako daleko i vidimo u svjetskim razmjerima neke stvari koje su zanimljive, a s druge strane mi smo u ovoj konzervatorskom aspektu, ja bih rekao da se u nekim po nekim akcijama vraćamo u 19. stoljeće u onom najlošijem smislu, dakle idemo ka purifikacijama, idemo ka pojednostavljenjima i tako dalje. Mislim da su to sve negativni trendovi. Kao što struka napreduje sa ove biološke strane i gdje se ta biološka raznolikost jako potencira kao velika vrijednost, isto tako i ta raznolikost i slojevitost spomenika bi trebalo isto tako da dobije na značaju na uštrb ove pojednostavljenja i tih purifikacija koje doslovno, čak i u onom doslovnom smislu, znači i čišćenja tih nepotrebnih čišćenja tih bedema, apsolutno nepotrebnih. Prije svega mislim na to, znači vraćanje pod navodnicima u neko izvorno stanje koje apsolutno je suludo uopće u današnje vrijeme, u 21. stoljeću o tome razgovarati, ali nešto što ima višestoljetnu patinu vremena i biljnu patinu, odnosno taj biljni pokrov, pa čak i mikrobiološki pokrov, alge, liševi i tako dalje, uklanjanje svega toga, to je, Franko će dobro znati bolje od mene, altesvert, znači ta vrijednost nečega što je samo po sebi starosna vrijednost. Dakle, to mi sve uklanjamo jednim potezom pera, odnosno jednom odlukom, nepromišljenom odlukom, konzervatorskom i tako dalje i tako dalje. Mislim da je najveći problem mi se čini u svemu ovome nedovoljna edukacija, ishitrene voluntarističke odluke konzervatorske službe, gdje na primjer u Splitu imamo jednu apsurdnu situaciju gdje se štiti kao sveta krava kapar, čak i tamo gdje je očigledno agresivan na Dioklecijanovim zidinama, dakle zabranjeno uklanjanje, a s druge strane se uklanja sve ostalo. Koje je 99% neagresivno. I tako da dobijamo jednu vrlo čudnu situaciju gdje imamo recimo srebrna vrata obrasle kaparima koje pokazuju jednu totalnu indolenciju u odnosu prema spomeniku, jedno od najvažnijih dijelova Dioklecijanovih bedema, a s druge strane prečišćavamo renesansni zid preko puta pošte bez ikakve potrebe. Mislim da se tu radi i o nepoznavanju karaktera spomenika, jer ne možemo izjednačavati po svom karakteru arhitektonskom, pa onda i svakom drugom, barokne bedeme sa zidinama Dioklecijanove palače. Oni ne mogu imati potpuno isti tretman. Ovo su košeni zidovi sa terapijenom iza i tako dalje, a sve se više manje te odluke se svode na nekakve estetske kategorije i tome slično. Znači, edukacija. I suradnja struka, interdisciplinarnost, ne da Igor postane kao neki vanjski konsultant, ne, ovo mora biti član tima koji odlučuje. Znači, ovo mora biti njegova struka i slične struke moraju biti unutar interdisciplinarnih timova koji odlučuju prije svega o planiranju,
a onda i o izvršenju tih planova, o menadžment planovima i tako dalje i tako dalje. Eto, toliko. Hvala. Igor, mene je tu još zaintrigirala jedna stvar koju sam čuo sa Žanom, par puta smo razgovarali već o ovoj temi. Onda mi je natuknula isto jednu stvar da ste našli pojedine biljke koje su došle zapravo sa karavanima, sa devama iz karavana. Je li to istina ili sam ja to nešto krivo spojio? Ne znam čime bi točno to sad povezao, to... Nešto je bilo vezano za lazarete nekadašnje i nekakve životinje koje su bile u prolazu. Nemam predodžbu. Evo, htio sam samo još dodat na... Goran je spomenuo edukaciju, naravno u tom profesionalnom smislu. Htio bih samo dodat da evo u suradnji sa skautima i sa Splitskim skautskim zborom na njihovu inicijativu sam pristao pomoći oko kreiranja dječje karte Splita, koja onda na sebi ima od sportskih aktivnosti, muzeja, svega onog van nastavnoga, a na tu kartu smo onda i ubacili iznimno važne točke prirodne baštine i to je bio moj segment. Ja sam se time pozabavio, pročešljao sam sve i filtrirao što djeca zapravo mogu vidjeti u gradu Splitu. Orijentirao sam se uglavnom na impozantna stabla, ali stavio sam i određene točke od iznimnog značaja. I eto, upravo jedna od 40 točaka najvažnijih u Splitu je zapravo upravo nestala. Točno sam obilježio zid ispred HNK u Splitu, napisao sam Bilušina kao sa Biokova. To će sada početkom školske godine dobiti 15.000 djece besplatno na dar i gledat će tu kartu, ona će im se primiti, a među tim točkama, mislim, nadam se samo da nećemo dalje gubiti te važne točke. To je želja reći. Meni je baš, Franko, žao što se danas slala sam jutros posebno listi arheologa ovu pozivnicu. Žao mi da se niko od arheologa nije uključio, ali bit će sigurno prilike. Tako, to je arheološki lokaliteti su posebna priča. Ali zašto smo ovo pokrenuli? Zato što smo u sred kampanje konzerviranja, odnosno obnove splitskih bedema. Imamo nekoliko primjera i zaključujemo da su oni međusobno vrlo različiti, a u stvari nisu vođeni tim posebnostima samih zidova, nego možda više izgledaju kao nekakav konzervatorski eksperiment u kojem čini mi se i čini nam se, koji smo, je li tako, Franko, i razgovarali više puta, da. Kao da zaista taj pristup treba jako dobro pročistiti i uvažiti još. Meni je bilo zanimljivo, jedan put sam bio na jednom skupu u Njemačkoj i pokazali su jedan zid na kojemu su uklonili vegetaciju i onda je nakon nekog vremena, naravno bez ovih dodatnih zaštita suvremenih i tako, nakon nekog vremena taj zid je izgledao isto nakon 20 godina. Da. To je jako zanimljivo. Ja sad razmišljam na samom kraju, Franko nam je također član vijeća IC Hrvatske grupe, Ana Šverko, Goran, ima nas tu više, pa sigurno već razmišlja svako od nas šta može sada dalje. Šta ti misliš, Igore, u čemu bi mi kao udruga koja je zainteresirana za problematiziranje i za, recimo tako, nuđenje nekakvog okvira unutar kojeg bi se eventualno nešto moglo pomaknuti s mjesta, šta misliš da bi eventualno mi mogli pomoći? Da napišemo jedan određeni izvještaj, pošaljemo strukama, institucijama Splita sa zajedničkim stavom, mišljenjem o tome da bi ovo, kako je Goran rekao, apsolutno s pravom, takav pristup trebao postati ravnopravan dio promišljanja.
Pa ja bio bi više nego sretan, iz grada sam još dobio nekakav i komentar od konzervatora, nisam dobio nikakav odgovor, što mi je bilo neobično jer se javljam kao građanin Splita sa jednom osnovanom pričom, čini mi se sa jednom detaljnom analizom, nisam ih previše opterećivao sa nekih stranicu i nešto teksta, ali sam uzeo sigurno 2 sata da nešto suvislo napišem, pa mi se onda činilo nekako normalno da će neko uzeti makar 10 minuta pa poslat nešto ili neku odluku ili nešto što bi se dalje moglo komentirati, ali kad nema nikakvog feedbacka, onda nema nikakve komunikacije, pa onda ja ne znam kako doprijet do nekoga ko je donosilac odluka, jel? Je, ali grad Split plaća, financira obnovu bedema. Inače, pročelnica je službe, sadašnja pročelnica koja je stupila na to mjesto nakon Gorana Nikšića, ona se opravdala. Zamolila je i rekla da će svakako poslušati predavanje i da će sva pitanja postaviti direktno tebi. I ja sam joj predložila, tako i tebi i Franku sada, da u stvari kod idućeg projekta obnove, idućeg nekog zida, jednostavno napravimo zajednički sastanak i pokušamo razmotriti cijelu situaciju. Ako smo zainteresirani, to bi, ja mislim, bilo stvarno izvrsno. Vidite kako? Evo imamo još nekih par reakcija, znači kolegica Aida Grga kaže da je navolila pustiti razgovor i da se veseli sličnim temama budućnosti. Gospodin Edi Perić iz Splitskog skautskog zbora kaže da zahvaljuje na angažmanu oko karte i smatra da će biti jedan zanimljivo izvrsno metodičko pomagalo u budućnosti. Evo ga. Evo, mislim da smo, da ne duljimo dalje, mislim da smo imali jedan lijepi zaokruženi izlaganje i pitanja i uistinu interes. Evo, kolegica još Mirna Miliša kaže, na odsjeku za konzerviranje srednje u Umjetničkoj akademiji u Splitu surađivali smo s kolegama s PMF-a kako bi detektirali vrste mikroorganizama, algi i školjkaša koji žive na keramici i pronađeni u moru. U konzervaciji je jako primjenjivo znanje o flori i fauni koja se nalazi na artefaktima, lokalitetima. Podržavamo ideju o daljnoj suradnji i izmjeni informacija u ovom kontekstu. Evo, vidimo da to također može biti zanimljivo. Evo ga. Evo, otvaraju se neke nove domene i to je jako dobro. Meni se čini nekako isto jako zanimljiva ova opaska koju je kolega Nikšić imao, a to da se nažalost ponovno vraćamo purifikaciji i pojednostavljivanju, ali iz nekih drugih razloga koji nisu samo estetski, nego su vjerojatno gospodarski u nekom trenutku. Ali evo, ja bih sad na ovom mjestu mislim da zahvaljujem predavaču, zahvaljujem nama svima na vremenu koje ste izdvojili. Mislim da bi bilo vrijeme da sada privedemo kraju. Ako neko još ima neko pitanje ili nešto. Ako ne, ja vam svima srdačno zahvaljujem i do sljedeće prigode i nekog novog predavanja. Hvala Rađeša. Pozdrav svima. Pozdrav. Pozdrav svima.